tranquilo. Guten Morgen, die Herrschaften. Alles wunderbar. Nein, nein, danke. Die Kiste bleibt erstmal hier stehen. Motiviert, auf, kommt, folgt mir. Das Training findet drinnen statt. Hopp, 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 hopp. Danke. Schön. Kommt. Gospodo. So. Jeder von euch nimmt sich bitte Schrupper und Lappen. Hier. Selber, schon wenig Geld was gekommen? Ihr habt gesagt, ihr wollt zur Abwechslung mal gewinnen. Ja? So fangen wir damit an. Bitte schön, ihr Herrschaften. Mein Gepäck steht da draußen vor der Tür. Entweder ihr fangt an sauber zu machen oder ich nehme den nächsten Zug und bin weg. Wollt ihr euch eurem Präsidenten nicht anschließen? Loyalität ist die erste Tugend des Bushido-Ehrenkodex. Pancho. Skeptik? Jordan? Dumble? Bravo. Für das heutige Training möchte ich euch eine alte deutsche Geschichte erzählen. Von einem Jungen, der davon träumte, den Heiligen Gral zu finden. Genau wie ihr vom Gewinnen träumt. Er zog also aus und begab sich auf die Suche und kam in das Schloss eines alten Mannes, der ihm aus einem Kelch zu trinken anbot. Skeptik. Ich sehe, dass du versuchst, hier diesen Fleck da auszuweichen. Wenn schon, dann richtig. Dann geh richtig ran, bis es sauber ist. Siehst du doch. Da kommt sauber raus. Richtig ran. Ja? Der Kelch war der Gral. Aber der Junge war zu unreif, um das zu erkennen. Er musste erst noch wachsen. Sowohl spirituell als auch intellektuell. Afrika, den Fleck kriegst du nur mit den Fingernägeln weg. Also musst du sie auch benutzen. Kratzen. Du hast doch Fingernägel, ne? Gut. Schaffst du. Einige sagen, aus diesem Kelch hat unser Erlöser getrunken. Andere sagen, darin war sein Blut. Wie dem auch sei, der Kelch war göttlich vollkommen. Und deshalb ist diese Geschichte eine Metapher für die Suche nach Vollkommenheit, Perfektion. Pancho, lass es. Hör auf. Ganz egal, was ein Mensch macht, ob es Fußballspielen ist oder Toiletten putzen, er sollte es vollkommen machen. Perfekt. So, stopp. Kommt, nun schaut euch das Ergebnis eurer Arbeit an und sagt mir, sind die Toiletten vollkommen perfekt sauber? Nein, sind sie nicht. Schaut. Das heißt, ihr müsst euch mehr Mühe geben. Insbesondere du. Und denkt dran, nicht das Ziel ist wichtig, sondern wie ihr es erreichen wollt. Die Suche ist das Ziel. Viel Spaß.
Terminatis la lista di indictados por la pieza? Sí, señor. Llamatis al Ravero? Claro que sí. Y le dijiste al Juan? Envié invitación. Te dije que le invites tú mismo. Dobro utro. Dobro utro. Što kažu ответите денеска? Kaj pa ja da znam? Nepismen su. ¿Qué escribe Pepo? No tengo mis intojos. Jugoslavija je pristupila Trojnom paktu, triju sila. Nakon potpisivanja su gospoda Cvetković i Cincar Marković bili primljeni od gospodina Hitlera, koji je sa njime duže konferisao. ¿Hitlera? ¿Estás seguro? Hitlera. Guarda al ban de la lista. Morgen. Bom dia. Buen día, ya. Seguro que él está bueno. Una suarievska rasa, mame. Permítame, señor. Él nunca se declaró nazista. ¿Peor? ¿Un asesino oculto? Que entrena un bando de bandidos locales? Ay, qué maravillosa compañía para mi fija. Una vez un tanto, ¿dónde está ella ahora? Al lago con su cor. ¿Ya él se metió en medio? Señor, es un cor de niñas. No seas tonto, Pepo. Con esos jamores, nunca y nada está seguro. Дойдов само да се поздравам. Утре патуваме за Белград, имаме важна утакмица со српски мач. Ја памтиш една народна песна која крале Марко бара од Била Самовила да му даде сила да се бори? Така се и мене ми треба некој да ме охрабри. Среќен роден ден, Самовила. Сега си голема девајка. Servus, Kosa. Servus, papas. Си приметил дека више никој не пушта музика? Само политика. Да, бе. Пред 3 дена владата потпиша пакт со немците. Ама сега се пишманеле, па им се закатанчија на енглезите. Питај Бога, чиј грст ќе лижеме идуча неделја. Можда руски. Можда руски, а можда и ескински.
Уште само тој го немаме праван. Гледаш? Па политика. Чекай. Ова не е политика. Слава ти, Господе, Златен! Пардон, господи Царебек. Ја на кај крчма, само што кажава на радио, швабата и децата победили. Сме го тепале српски мач усред Београд. Господо, може правда. Vardamskoga bana i gradskoga odbora upućujem toplu dobrodošlicu. Makedonija! Спега, не победимо. Was? Was glotzt ihr so? Ihr habt gewonnen, was wollt ihr mehr? Selbst Match muss eine verdammt schlechte Mannschaft sein, wenn sie gegen euch verloren. Povisoko! Grelaj go, ajde! Коста. Честитам. Идеш негде? Да, Сама? се надевам не. Знаеш дека татко ти никад нема да ни даде благослов. Ти еврејка, ја православец. А ја па мислев дека јас сум девица, а ти стрелец. Лажев. Јас сум ствари лав. Лавчиште. Убавко е. Малце тесничко. Добро што не го донесов и клавират. Можеме да спиеме на твојот капот, а мојот да го користиме по кеме. Ќе позајмам троа пари, колку да набавиме душе, ова, тоа. Ете, сега е како дома.
sehr schon. Що тебе, Музафер? Безоносните германски самолети започнаха бомбардирането на Югославия и Гърция. След 20 годишна окупация, сръбската войска напуска Македония. Днес тази изстрадала земя поздравява твърдата стъпка на своите освободители. Маршируващите германски, италиански и български войници. Тържествено ура оглася цялата земя. Само за вас, најдобрата празнична понуда, единствено во Тинекс од 31 јули до 2 август. Свежо свинско месо со одлични цени. Ребра 245 денари, кременадли 245 денари, бут 269 денари, плешка 259 денари, врат 229 денари, мешано мелено месо 199 денари, кебапи 189 денари, плескавици 189 денари. Празниците се најубави со Тинекс. Майор Гавранов. Гарванов, полковник. Од името на Слободена Македонија искам да ви представим футболният тим Македонија. Македонија? От всички бисери на моята корона, липсва ми само най-блестящия скъпоценен камък. Македония. Кой е казал това? Свети Павел. Нашия цар, Борис Трети. Футбол, а? Знаят ли да играят? Имахме няколко лоши сезони, но сега сме в добра форма. Имаме и нов треньор. Хер Шпиц. От Германия. Шпиц? Да, Рудолф Шпиц. Бивш руски стрелец. Един от най-добрите треньори в Централна Европа. Wie geht es Ihnen, Herr Spitz? Lauter, Herr Spitz. Ich kann Sie nicht hören. Es geht mir gut. Ah, gut. Herr Major Heinrich würde sich freuen, wenn es erfährt, dass wir uns begegnet sind. Erinnern Sie sich an Herrn Heinrich aus SS? Ja. Ja. Herr Heinrich meinte, Herr Spitz ist unser verlorener Schatz. Wir gehen nach Österreich und er entschwindet nach Tschechoslowakei. Wir marschieren in der Tschechoslowakei ein und er geht nach Polen. Господин Павлов, струва ми се, че вие притежавате бисера, който на нас някак си ни се изплъзва между пръстите. Само, че липсва една малка подробност. Sie kennen sich aus. Richtig, Herr Spitz? Така. Сега е всичко на своето място. Сега ние сме един народ, едно царство. Вашия клуб ще бъде включен в нашата национална футболна лига. Македония, а? Смес от народи и религии. Македонският етнически хаос ще бъде отстранен от нашите нови граници. Кой е казал това? Цар Борис. Не, фюрера лично. Продължете с тренировките, Павлов. Първата среща ще бъде след 2 седмици. Ich habe euch nicht angelogen. Mein Vater ist Deutscher.
Aber meine Mutter, sie ist Judin. umgebracht worden. Die älteren Menschen wurden an Ort und Stelle erschossen. Es tut mir leid. Да си евреин и не е нещо заразно, нели? Дай бе, Панчо, зачути. Ти да зачутиш, Димитрија. Чифут Шваба, што ти прави разлику? За нас он е најболи на свет. На всички роби по света. И чудо ще направи, и чудна Čekaj, poleka me. Ova ne je zakonska. Здравия разум подкрепя новата раса. Здравите сили създават новия ред. Чрез спорта величаем красотата на нашата нация. Чрез битка на футболния терен се подготвяме за битките, които ни очакват на бойното поле. Навсякъде на новите територии. Македония, Тракия и западните покрайнини. Без образцова хигиена няма напред. Така ли е? А на теб, хубавице, как ти името? Кое е? Да не си чалната? Наистина? Съвършена жена. Хубава и без глас. Племеницата ми е от село. Тежки времена. Никой не иска още едно гърло за хранене. Я доведоха в град. Племеница или конкубина? Това си е ваша работа. А това какво е? Това е на нашия треньор. Той го закачи тук за късмет. Еврейска менора за късмет на клуб, който ще играе за Националната лига. Ще му кажа да я махне. А къде е сега този ваш треньор? Хайде да поговоря малко с него. И затова днес футболистите от клуб Спартакус ще кръстосат шпагите с футболистите от клуб Македония. Поздрав към знамената! Willst du auch salutieren? Nein. Ich denke weg. Das ist mir nicht erlaubt. Und traust du dich damit zu paradieren vor den Augen unserer Offiziere und Soldaten? Nach den neuen Regeln ist es den Juden verboten, auf öffentlichen Versammlungen zu erscheinen. Ich lasse dich deine Arbeit machen, nur weil ich dir gerne beim Verlieren zusehe. Solltest du der Auslinie noch einmal näher kommen, befehle ich gleich, dich direkt hier im Fußballstadion zu erschießen. Hast du es verstanden? Jetzt los, verschwinde! Го избърка шпиц. Мърша погана.
Како ми беше приказката на Шпиц? Нема разлика меѓу целта и потрагата, а? И овој пат ќе има разлика. Бар едно 3 гола разлика. Култура, концерт на војни оркестар, Златен град, немски звуков филм. Читай дале, дале. Дале, нема дале. Нема ништо за нашата победа. Па нема вајда да објавуваат дека изгубиле? Како бе полак град беше тоа? Ако нема увесникот да не се десило. Мајсторе, ќе ја видне ли бе, мајсторе? Ќе издржи. Само не ја навјазуј превише. Може шајката да ти пробие до грла. Пусти цигани. Има циркус пред ратот. Маги, трикови, тракатанци на коњи, шо ли све не. Војската им ги конфискуеше коњите, па циганеве пробаа да украдат пар грла од еден воз. А нама, тоа да ти бил армиски воз. Равниц! Полни! Прицели! Море соко пие, вода на вода. Огън! Војна е. Војниците пукаат. Това им е работа. А што? Вие мислите дека они ги напуштиле своите домови и собствените фамилии да дојдат овде и да убиваат луѓе од курташек? Наредба си е наредба. Никому не му е лесно. Добро. Ајде, кажете ми искрено, дали икад сум ми се мешал у тоа што го правите? Тебе, те толерирам иако ти ги знам глупавите уверења. Тебе те прибрав кога татко ти испрли на улица. А тебе? Ни збор не сум ти зуцнал за жената еврејка. Ти жена ми да не ја ставаш уста. Утре ова ќе биде прошлост. Оваа војна ќе роди нова Европа и ќе наступи 100-годишен мир. А до тога заебете политика, идеологија. Наша работа е да играме фудбал. Само това. Фудбал! Поздрав към знамената! Африка, не глуми трудно, пиле, ке најбемо сви. Сите ќе робиме ради тебе, па те педи. Това му е от контузија. Онзи ден имахме тренировка. Лошо подна, удари си прста, скъса му е нерва. Разбрах, че пак сте победили с 3-0, така ли? 4-0. 4-0. Всички топки ги спаси с контузен пръст. Браво! Чудесен спортист. Господин Гербанов, моля ви се, той ми е единствения вратар. Тия сърбищата се го пребили до смърт. Мозъка му е засегнат. Ще му го оправим, ние сме специалисти за лоботомия. Господин Гербанов, моля ви! И да ме молите, Павлов. Много малко от нашите пациенти напускат нашите учреждения, а да изглеждат така добре. Обяснете това на вашия вратар. Що се смееш, бе, Айван Еден? Извини, не може.
Мания. Нешто сум напнат. Тријаме битна такмица со Локомотив. Они се баш заебани. Немој да си прост. Шо реков па се? Бефу јеходи мала. Кај татко ти? Не. Кај Жамила. Жамила Камила. Како е она? Лошо. Има некој нов закон што све им брани на нашите. Децата не смеат у школа да идат, старите не смеат да работат, не смеат ни вести да слушаат. Полицијата им ги заплени радијата. Светио, тешко срање. Шо реков па се? Срање, ете, тоа ти е. Знаеш, мене никад не ме занимале вакви големи, демек, битни ствари. Никад не ме занимала политика како Димитрија. Никад не би ризикувал живот за идеали како Африка. Добар живот, ете, тоа ми било важно. Сега се осеќам кога да треба да направам нешто. Да бапнам некој. Да шибнам едно 2 гола. Или да купам 2 карти за пичке матери. Па стварно си прост. Добро, бе, извини. 3-4 карти. Три карти може. Зашо може? Заебаш? Немој да си прост. Заебаш? Заебаш? Не. Ај, смири се, утре имаш важна такмица. Чедо татино, утре овие од Локомотив има да го најбат. Шо има, бе, Чоро? Го соборија Стамбул. Манга се буни на кај судијата ни да трепне. Добре, човек. Они путат! И? Што станува? Африка бране! Праша го шо гледа се. Прашај си го сам. Шо гледаш сега, бе, Чоро? Оска оди напред. Двајца го пратат. Им става топка меѓу нозе. Ајде, Коце! Жив ли се, бе, Чоро? Им шибнавме гол. Уште една минута до крај. Ако им дадовме гол, готово, победивме. Слушај, го викат името на нашиот тим. Не, тоа само името на тимот. Го викаат името и на нашата земја. 11 горди синове на древната македонска земја още един път се закитиха с лаврови венци. Повръща ми се от тези глупости. Знаете ли, че Македония е име на една плодова салата? Малко зеленко, малко червенко, малко жълто, малко синьо. Блудкавост от липса на идентитет. Направихме така, както вие казахте. Кой ти разреши да ми говориш? Защо не отсудихте Дуспа? Отсъдих? Колко пъти? Един път. Един път не е достатъчно. Можеше повече. 5, 10, 50 Дуспи. Нямаше фал. Хайде, бе. Петър Иванов Татарчев, това ти ли си? Брат на Симеон Иванов Татарчев. Студент по икономика във Варненския университет. Да. Не. От понеделник братлета ти ще служи на отечеството. В флотата
да види какво става с русите. Моля ви, господине, той ми е единствения роднина. Абе, Кърпазани, Македония крачи към шампионската купа. Ако спечели купата и отбора на Чифуте стане арийски шампион, знаеш ли какво ще ми направят София? Кожата ще ми одрат. Разбирам. Гълташак, разбираш. Изчезвай тук. Мамката. Обади се на Димитрия Павлов. Кажи му, че полковник Гарванов иска лично да му честити победата. Shalom. Eu constou serado. Não podemos já fazer cá serviço religioso. Ti nesi Sefard? Ashkenazi. Hungary, Poland. Germany. Oh, then you must be the football man. All of ours support you. Thank you. The synagogue is closed. We are forbidden to hold Shabbat service. Colonel Garvanov's orders. And all this? This is our Torah. I have to get it somewhere safe. They are turning the synagogue into a stable. 5 centuries of tradition trampled under horses' hooves. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asanu Israel. You speak Hebrew? No. Funny, isn't it? What? You and I, 2 Jews, rabbi and a football coach, 2 foreigners sitting in a forbidden temple at the end of the world, speaking all other tongues except their own. Yes, that's funny. Go home, son. Tomorrow is Shabbat. Forbidden or not. I have no one waiting for me there. Then you could give me a hand here. I have to pack all this by sunset. Okay. May I ask you something? Of course. What is offside?